Poznati YouTuber. This is just because I'm drunk. Tukli smo se, brate. Tukli ste? Da. I pozdrav ekipica, dorodite nazad v новото видео. Денеска стvarno nemam neko ideja, nemam planirano, сега odlučio bukvalno, izbjegovme da ga snimam. Hello, do you want to be in video? Yeah. So today we play quick game, kiss or slap. No, I'm in college. Rock, paper, scissors, shoe. Ale, 2-0. I won. No, two, wait, best of 3. Rock, paper, scissors, shoe. Ready? Drugar bez izbore. Prvi drugar. Ušite mi zvonat, mislim. Pa ne, mislim, za Britanka dobre, ama ružno si беше što. Tebe što se vrti dobro, a mene koliko mi zvoni uvoto. Da znam дека ovak je mavne, da pobedam ja drugar, pa Bog će udre poprvo nego da bacam. Ova беше šah mat. Drugar, дури сега ми помина. После 2 минути. А имам прси? Ekipica, Ivona utra si ide. Stvarno ќе nema tačno дека ќе си одиш. Ќе се потрудиме да изличаме максимум. Ja bih posakao ovo da se pominjate, se nadam дека ќе ме гледате. Ej, pitao me neki lik ovamo kao iz Hija YouTuber, ja kažem da, kao poznati YouTuber Makedonac. Ko piće, ne znam ja. Neko piće, ne. Oh, do kiss or slap? You do? Yeah. Rock, paper, scissors. Yeah. If he wins, he kisses me. If he loses, I slap. No, I'm sorry. Okay. Ova drugarka сега трябва да лупне 100 бокс. Wait. Okay. This is my side profile. Where Yours- to post? What? Where to post? YouTube. YouTube. Stop. Rock, paper, scissors. If I win, I kiss you. If you win, you slap me. Boyfriend in UK. We like open relationships. Okay, or not open. Okay. Open, but 2 hours later. Gris me, Gris boyfriend, Gris me. Не сега другар тоа. Искаме ножички. Ајде, искаме ножички. Please, искаме ножички. Ќе да сам натамне. Zdravo ljudi, ovako ja. Ajde, koliko košta tvoj outfit? Boss majica kupljena u Turskoj, Adidas shorts u outletu Ama ne 30 kaže evra, cijenu. onda Nike TN 180 evra, čarape kupio isto za 2 dinara. Znači ti pišljuje Nisam koliko brojao. košta. Ajde. A ja što da kažem za njih? Guess patike, nemam pojma koliko su. Guess patike su, ne znam, okolo 9000. Da. Haljinče Zara i toliko nijem drugo. Pa dobro, koliko pare be? Зару. Откуда да знам колко паре? Моя аутфит нищо спец, скромно. Шорцеви su mi 7400 dinara. I ništo spec i papučki isto su na moji. A to su koliko? 1500. Dneska smo tu Isus. А? Dneska smo tu Isus. Со мене. Da, ti kako si vikаш? Damjan, koliko košta tvoj skahoman outfit? Скромен, да, скромен како и секогаш. Патиките се 100 евра. Зара 20 евра. Pa izgleda pojeftino, ama dobro. Мајица 100 евра. Армани. Сад 800 евра Армани. 80 евра Yes. педерка. Алкава е 150 евра. 145. 145 евра алкава. Ова това е 250 евра, ова е 300. И Aj тоа. se ti me. Ајде сега, кажи ми колку кошта твојот аутфит. Pa ne praša kako se vikam. Добро. И екипа тука сме со Dijana! Kosa 7000. Voja je 500 dinara, sate 100 evra, ovo je 150, tašnička je okolo 1500 dinara, tope na Anastasiju, ne znam, valjda okolo 1000 dinara, sutnička je okolo 500 dinara fazon, ama 500 dinara stvarno, ama ne znam gdje ga kupi. Patike su na Stefi tamo, Stefi vije patike koliko su, okolo 100 evra. 100 evra i čarape su 50 80 dinara. и викаш A, i ovo ja kupi u Italiju. Interview. How much? A t-shirt gal, 15 euro. This is fake. Da, I vidjela buy sam. J G4 300. My outfit. Yeah. How much this? My dress. Yeah. Over the time, This. Ovo je. I guess it's like 250 over and all, and my jeans like 150, and my t-shirt How much this? 30. How much this? This is just because I'm drunk, you know.
I ekipica evo sme od plaža so najubavijot vodič Sofki. Primetiv дека ima najubavijot outfit. Imamo ovdje patikice, to su onako forcice, neka klasika. Oko 100. Onda ove pantalonice, džeparice, klasika ono, tipa New Yorker, ono nešto utrošno, to je bilo na brzinu, tako da nisu više od 2-3 hiljade, 20-30 evra. Top je bio nanošen preko neke stranice. Dobar top. Stvarno dobar top. Iskreno, baš je letnji, baš su letnji. To je bilo nešto na popustu, to je bilo baš neka sića gdje je bila 5-6 eura, znači... Stvarno? Manje. A tako dobro? Nije do cijene. Nije do topa, Znaš kako? Nije do topa nego Nije do topa nego do osobe koja nosi. Naočare 10 evra i marama je bila laganih 3,5 evra, tako da... Znači nije bitno koliko košta, nego koga nosi i kako mu stoji. Baš tako. To tamo smo pričali pre neki dan, to ste objasnili. Сега имаме нов камерман, Софија снима. И сега тука сме со Павле. Павле кога и да има проблем со грлото, доаѓа кај нас и пие Джеймисон. Значи ние мора да го излечиме како доктори. И ја како професионална медицинска сестра. И да не кажеш колку кошта твојот алкохол. Само мора пречим тихо, боли ме грло. Ево, попи, напомени, ајде. Попи, че да видим? Јел болje? Bolje. Patike Reebok 60 evra. Shorts, Waikiki 20 evra. Dres pijac 1500 dinara. Чекај сега. Ова е вечер 90-тите. Зашто на... Ова што е? Зашто на Дончич дрес? Кога е ова ново? Та и мало. Добра, сад? А sad poklon. Priceless. Пак да кажеме, не е битно кој што носи, него битно како се носи. Ајде, живели, нека иде добро. Bolje da bude. Следеći! Poštovanje. Kako ste? Onako, može i bolje. Ćeš zagrljaj utešni. Lele, sad mi je puno bolje. Znam. Drago mi. И сега тука сме со Алекс, најпровокативниот водич од сите, највише се провоцира од сите. Direktore, ovo je laž. 1, 2, 3, 4. Ова првиот ден ми го пушти, сега ќе го вратам видеото, ова ми го направи првиот ден иначе. 1, 2, 3. 4. Колку кошта твојот аутфит денес, када ви кажеш? Од доле нагоре. Patike me kupila mama, tako da ne znam zaista. Neke pumine random bele. Što se farmerka tiče, Sofija koja je iza kamere, hvala ti, volim te. Dres, Lionel Messi, molim lepo da se zabeleži. 22 eura u nekoj prodavnici random u shoppingu. Ili Temu. Šta si uradio? Ma brate da si bio... Tukli smo se brate. Tukli ste? Da, sa Britancima. Što? A brate napali nas, ne može to tako. Gde su vas napali? Ne znam, ne sećam se. A ovdje imaš malo? Pa imam tu i tu brate. A dole šta ti je bilo dole? Si pao? Ne, nego kad sam ga lemo dole, bio sam u papučama. Aha. I kako sam seo dole, tako imam rane sad na noge. Ali nema veze. Bitno ste ih pretukli? Naravno. Stvarno? 15-7, ali brate oni su ostali na podu, neki od njih, brate njih je uhapsila policija, nas nije, baš nas briga brate. Evo, bravo. Ponos I to je nas. Bravo. Bravo. Treba mi neko malo mlađi, ajde. Ajde, mlađo. Znači danas, koliko košta tvoj auto? Hoćeš da kažem sve ukupno odmah ili hoćeš od početka? Ne, mora da kažeš šta nosiš i koliko košta. Pa dobro, ajde. Ovo sam kupio... Od dole. Dobro, imamo patike, 250 evra, imamo čarape, 5 evra su bile. Dobro. Šorc, 10 evra isto. Naočare 2, privezak 2, majica 7 evra i ovo je bilo 2 evra. Imamo sat od 10 i narukvicu od 7-8. To je to. Sve ukupno. A šešir? Stavio šešir da mu bude skuplji. 4 evra. A, Sve dobro. ukupno 300. Evo ruke. Nije bitno koliko košta, nego kako se nosi. Ja sam jako siroman dečko. Bravo, svaka čast. Evo ruke opet. Čekaj sad da odjavim. Znači ekipa, to je to tuka, ние idemo malo da se to zagrejeme. Ke se vratime od... Kaj ideme danes? U Tukan. Tukan. Jama sam pljuknao. Ali sam pljukao. Pljunuo sam. Malo, kameru ladno nije strašno. Nismo. Ejde. Ajde. Znači sad odjavljamo, snimaju nas. A mogu kao da prekrijem, kao da pravimo tranziciju. Ajde ovako. Ne, vidi. Ajde. Cak, čva, ba. Jel znaš šta sam skontao malo pre? Znaš na koga mi liči? Na koga? Na moju buduću devojku. Pasi! A onda na moju buduću ženu.
Тоа е тоа од ова видео. Скоро е 5 сат. Идеме да си легнеме, утре да снимаме како игри без граници, нешто имат смислено. Морам малце да одморам. Кичма ме боли ненормално. Кој ден качев и температура. Скоро сум пресмештен, така да идам да си легнам, а ние се гледаме во следното видео. Чао!